Kanti ulula kanje ukuhlanya ngengqondo. Hawu! Kanti kulula kanje ukuhlanya ngengqondo. Sizosamabhinqa njengoba ningazike ngongizwa umlando wakamchunu intombi zemdabala ngazamqomo ngoba zimthanda ifoka inhliziyo ziyagoba phansi emabhuqweni enkadla ngidlulisa okukhulu ukuphoxeka lapha nokuthi ke namhlanje ke ngizonihlubela udlube ekhasini ngivezela amaqiniso enjobe njalo sizosamabhinqa bakwethu ngayithulela zonke izinto emhlabeni eziningi izinto engihlala phezulu kwazo njengomholi njengenkosi yamabhinqa engahlala phezulu kwazo ngithule ngoba ngithi ngiyakha kodwa le angikwazi ukuyithulela sengikhathele bakwethu umfana engamkhulisa ngawo yonke indlela sanikela ngakho konke esasinakho ukuthi lo mfana akhula abe into ayiyona namhlanje emculweni kodwa namhlanje yena ukwazi ukuzoveza ukhansela wakhande iposter eshuthi umcimbi wami ukhanseliwe uqale lapho wawukhansela umcimbi wami umhla ka2 November 2019 eCalifornia Stadium umcimbi wami wenza iposter ethi cancel afika amaxoki afika amaphiqiphiqi azoxokiza ngangakimi azoveza ubufakazi obuqanda ikhanda nami ngamthoka ukuthola ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uyena oyenzile lento futhi okwesibili abantu abebeposta lento bebekuyabantu abebesohlangothuni lakhe bonke kunjoba kunjalo abengayazi lento umkhaya wami uwe lo mfana wami osukhuluma kanje kimi umfana kwaMpungo sekwela kithi enkandla ingane zami zingishisela impepho ziyangivusa zithi vuka baba wena uzofaka itshe wena uthi hayi lala qhawe ngoba iyona into omhle kakhulu kuyona dogijima wehle wenyuka lapho uzothi lala qhawe kanti usuku uhlala ubhuqa usungayiri kuyolilisa nakimi kujahe lokho uyaxakeka ukuthi ngisaphila kanjani ngineyithengaka ngoba kube kuya ngawe ngabangisekho ngakho ke mfana wami ngiyakhuza ngithi semncane kuleyo ndawo yamona Usemncane leyo ndawo yomona, yena usemncane leyo ndawo yomona, usemncane leyo ndawo yomona, yena usemncane leyo ndawo yomona. Ukwazi ukujikela mina mkhaya wami ukwazi ukujikela mina ukwazi ukuzobulela umcimbi wami ungazi kahle ukuthi ngisisimo sami sinjani uzwazi kahle ukuthi ngifana nomuntu ofile ningenaphi mina ekuhluleni uhlulele umfana wasemdletsheni ekutalapha unabukeliswe awuzalwanga unabalandeli mfana wami akekho umculo wazalwe nabalandeli ngoba sihloniphi ikhono lakho sihloniphi igalelo lakho ukuthi umdlalo omuhle weyinsizwa uqhubeke uye phambili kodwa asikaze sithi ungene emoneni uzocinezela umuntu noma umbone isimo sakho ukuthi sinjani icala lelo lenza ngishabalandeli bakho banecala uma bengavumela kwenza lento yenzayo ukwazi ukucindezela mina angikwazi ukujikelwa ingane mina ngizala igijima izongiphathela isikhala egcikeni akuseyona ingane leyo sekuyimpungusha uzalwa yimina ngisho umndeni wakhe uyakwazi lokho kodwa wena ukwazi ukucindezela mina ngenaphi mina indaba enizowelile uwena nomazi kahle ubhululu wakho ubusuku nemini nikuxhumana naye nenza yonke into kuqiqi ngoba nakho uyabona ukuthi uwelile akuze ukutrend ukuthi uzoxoxwa yimi ningelaphi mina emotweni zozibhoza abadla amabhouncer abathenga imoto engafana amasonto ngenaphi lapho ngihlanganaphi ufika ubugwala bakho wena ufunela umuntu ozomthwesa bona ubuvaka bakho ngaso sonke isikhathi wena ufuna umuntu ozomthwesa kubo uyakhumbula sigijima emabhidi asahla senyuka sithe izinto sezilukhuni sinikela ngakho konke sinakho ukuthi uzoqopha umlando wathi wena umkhaya ukuba ngigijimi nawe kanjena ngabe sengishilo ngathi hayi kule bumzima engibhekene nabo ungemva kulento kodwa namhlanje wena ukwazi ukuzojikela mina namhlanje awumkhaya wami lo mfana simeseke ngimnika ushobeni umfoko akhuzwayo ngaphansi kwengane zomama ngimkhulisa lo mfana ngimeseka ngoba sithi waqedela umsebenzi webhova likadikadika waphinde futhi wahlonishwa indidane insizwe engenamona yalibona ithalente kuyena yamkhuphula yathi nangu umfana oyikusasa lika maskandi obeka phezulu yingakho ke nathi ke lo mfana saphinde sabeseka samkhulisa kodwa lokho kwakungasho ukuthi sikuphelile ngaye baningi amanye ama-artists ofanele ukukhuliswa njengoba bona abafana befikile beshisa yikho ke lokho esikufelayo ukushisa kwabafana abancane abakhonkotha la eduzane kwensizwa
into ebaluleke kakhulu ke njengamanje ke ukuthi ke emveni kwalokho yena sameseka lo mfana kade esibizile ejadweni lakhe emgaqweni wakhe waseMabhida ngomhla ka30 wathi isizwe sonke masiphelele sabeka konke ungaboni ngasolinye esabeka konke eke ngishiya insizwa angcweka nazo eke endimeni zakhohlwa oDSD amagezi amahle eke odwayaza basukuma bameseka bazothi eke phambili izwe elikakhuba izwe elikakhuba sonke sasho njalo yagcwala yathi phama inkundla sameseka kodwa namhlanje ukwazi ukuzocindezela mina ubondakanele lokho kungehlele mina ngifanele ukufa azothi lala qhawe angifanele mina ukuthi azothi kimi vuka qhawe ngithi sizwe samabhinga usho mina njengenkosi yenu ungizwe umlando kamculo ngithi asambeni seCalifontaine ngomhla ka2 siyolungisa siyokwenza ama-field betterings siyolungisa okonakala ngithi ke asingadayisi ngefa lophusukela asingadayisi ngefa lomgqumeni asingadayisi ngefa lobheka umuzi umfoka lithule asingadayisi ngefa ke lo mahawukela ngithi sinika umuntu ke awuyedwa uma sikanda kwazi ukuba umuntu oyedwa awukwazi ukuba ngami awukwazi ukungaba noma ubani lento eyifa lezizukulwane ngezizukulwane ngakho ke ngiyacela sizwe sikaMthaniya ngiyacela sizwe samabhinga ngithi mina kusho mina ungizwe umlando kamculo ngani niyangazi nje sangikhulumile ngithi phela la nonke eCalifontaine ngomhla ka2 niyokhombisa ukuthi nina ngobani senza ama-Fred Betterings ngithi amanqampu lawa ngiyabuya negcwele Wobuthi monyazaba luyamngena umuntu ekhanda la womunye zakho tena lawa ekhula khona wento